Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bang ipidang so bahai pi syakimat Khubor mentaga janmir. Kinya pashwa syakimat Khubor naga Jylla. Midrang ba ka Jylla konrat ke sangma hakar pusam tuk Lber arah cara punriu. Ulong bakara bin penlong yak election Hagaro Hills Autonomous District Council ya kabar pensange no nakadawa jing persya yaki wepat kijai penriu banishim benta. Oza shim hadirin belaya selok shua bak kinai lam jong ke council. Midrang ba ka Jylla konrat ke sangma hakar pusam tuk Lber arah cara punriu lapin mana bakasor ka Jylla ka temu bentai seka film city bak ke film institute kumish benta ban penlong ya ke Jylla Meghalaya kuwe ni ke jaka ring film hakat hajutai lemingi kari India. Habakan haka jing pilih pat ba eka first Shillong Film Festival kabalong State Convention Center midrang ba uloong bagakin huan menteri kadap menjur eka jing terwa na kebentaban shna eka film city kadap ithuru eka jaka shua pentelun syakmat. Ki pulit kemarin deteng police station hakar pusan tuk Lber arah jar punriu lapin scam eka nangkit kambat thamai jongka village defense party hamau latba haka Jylla kabalong haka shnong maulat kabahab hapo kamau kendrau CNRD block East Khasi Hills district. Ki pulit ke anti narcotic task force ki belayo jingtip kababanya nang katanas tentiat haka arpusan tuk Lber arah jar punriu telahir kenralang yaki katto kat ni ki dukan hayo do bat ki pulit ke special cell ke East Khasi Hills district hapo ka Jylla jong deputy superintendent of police usim sangma. Haga jing kenra kabla ne kumbahnya kentaduna ya kabla sedang naduk kapor shipho shiteng men step haduk kapor san bejajan mit ki pulit kleyo ban kurup hadu rapusan hajar kendai spa 100 kilo uganja khar spa lita kakyat Pyrthei shipho kes kakyat pareng. Midrang ba ka Jylla konrat ke sangma hakar pusan tuk Lber arah jar punriu lapen syai ba ke jing penrung yak agat ha ke sangma kabalong ke chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights kathup jong ki star campaigners kadek blakom le bakala. Ulong ba ka party kadap thoru Shag Election Commission of India daga jing kerpat ban wengno yak kerteng jongka nagathup jong ginongkren bahakmat hakiran sanya lap election jong ke NPP kabranya syakmat haga Jylla Assam. Midrang ba ka Jylla konrat ke sangma ulong baga jingwan ni trailang jong ginai lam nagi sengsan Pyrthei ba per na kebenta ba bin urlong ya ga jing dawa jong ki pait ba agaro kalong kum ka nuksa ko bahatam ya ki pait ba nang shongnang jong ke Jylla. President ka Hanyol Trap Youth Council ba roy ko parsen rem bula syakot hajar hasada police station namar bagaran ka kes persya ya kepala shim suwa moto daki pulit kelum deng ji police station halo kejing sapriang ke video ke pen ke jing keren jong ha ke Jylla blakhot da komso ke blalong dangshan hamar pran ke bede ke Jylla ban kershan ki garo kibidan hapdeng ke jingaki ha ke tokopor bandawa bamdei ban ailat banyakun election amnesty ki bamdei ki riulom. Kahnyol Trap Youth Council hakar pundro tuk Lber arah jar punriu kelas sam ki kot link kedop sykipat ba ya kabla ai kerteng tingkai ke kendai lat tingkai ya kasnak benriu haka dia kot link kedop kaseng kladawai ka sor ka Jylla banchna no marmar ya ke kendai lat shlem dairiti ke bekin thop ya ke rensan surwai surtem bat syatan rai ki kaitor ki du halia khasi jain tiabat garo bante ki basa bayaine na ke benta ke bam ke di tenrai bakathan ke wet ki marshna kti tenrai but no dur odar iki jing te yeng tenrai pa phalang ke kerteng kendai la unoi lam Kylleng persya ha Khasi Hills Autonomous District Council ha ka apundo tuk Lber arah jar punriu ulom bakat kum ke jing dawa jong kapor baron kam kerke ban penbet thamashwa tang ke edi rule shispa apopra knaman khanglat iki wepat ke chak benriu kwem de ki lom banishim benta ha ke election jong ke district council. Buat tita sulayat ho baga Khasi Hills Autonomous District Council haus nam araja khapra kelapa syaulat ban aji minjur hadim ladap penbet themai yaki edi rules borok away
Hendai Kylleng jong ke sorkar kelas hau ke expert committee ban bishar benya. Ya ke jing penbet thamai namar ba ke jing penbet thamai kamdei tangai ke wei ke rule hendai ke daya berok ke wei ke 80 rules. Minta pa ini phai ki khubor na kari. Kihe sorkar kila om bagi Jylla Assam kedang don hak kedan ke Baklan. Namar bagi don yegi jaka penlang umpenyang. Kejing don jong ki Southly karkhana umpenyang kata Hanuma Ligak Nun Mati Hadik Boy bat ka Bongai Gaun kedang la ban pendapura yegi jing dawa jong ki pait ba ke pentikna yegi jing pahu ke umpenyang petrol ba diesel hak Kylleng ki district. Minrang bak duk keri Narendra Modi unsilai Uttar Pradesh hak aru Tarik mentau benai. Ban pilih ya ke phase 1 jong ka Lingsun jong ka Noida International Airport ke beri ke projek penroi ke belasna penwandur hak ke jinglut ke belah Ken Antat bakan kot katwe hajar arspaklur. Kumba kat sawat ke beri ke layap bat kat sangut ke pat Clement Saujur hari ke we ke bos kala Kemding hari ke jingat tendra bat ke we ke truk Hamaka Puram District, jang ke Jylla, Andhra Pradesh. Minrang bakdo keri Narendra Modi hakas ngi palai ulepen pau ke jing sengolam halo ke jing jia bat ulepen menaru ya ka song jing arab ka ba arlak shigi bahi ngasem jang ke blaklatno. Kino shong ke Tamil Nadu klayo lat khaddo ban pendrong ya ke kerteng ha ke electoral roll shoba ke Jylla ke nature election jang ke ying dor ba thawan ke ban salong ha ka apply trek uyayang. Niraf Modi beri nong khayi mau kodor berang don menta ha ke jing Pyrthei ulama ke jing hadim ke ying bishar High Court of Justice ke King's Bench Division London ke kentat ya ke jing kerpa jong ban plebyang ya ke jing bishar persya ya ke hukum ban penpai no ya she India. Nong kerjaan jong ke Trinamool Congress ulayap ha Kolkata hading ke jinga sendet kuli hading maglami ke jinga ken art hapadang ki art li ken hon ke bele persya ke ba kedang shong di kyat halawi ke tunu mieng ha kapor shiteng miet lai thu ki pulet ha kasngi thodi ka ken hon special staff jong katranat pulet Delhi ha kasngi pale la kem ki ndrungot ki khenna CCL ke bedan ki ki kamrunar ban rong to ki thok ashaka ban lute ban brong to na Kylleng ki jaka Kiplik le kurup ru light lig thok to na kini ki khenna. Borok jaka di marbam la terekam kumba julong rengkat bat ki kudambo petrol bat diesel ki pabiang ban pendap ya ke jing dawa jong kari. Ke kum ke jing ong jong ke sorkar ke jing shna pinstet ya ke jing pin yaso PNG kadang ya syakmat ha borok ke kari. Minta batungnya pai sejak Khubor na Kylleng kri ke Pyrthei. Lampang ke parlimen jong ke Iran Muhammad Bhagar Ghalibaf ong bagi kat tu kat ni ki jingtep ki peni bagi nong shun ki dang penkre ke jing kendra ban kini ekwe ke dolen nong jong ke Iran de jing kershan jong ke ke Jylla hakathan Umindi ke sanat kambari jong ke Iran Sayyid Abbas Arakchi legatho bakar ke jing keren hapen ke Iran bat ke Amerika lima ki siang nong penyesuk hakini ki khen gasngi bladap wala ka Tehran kam shim le penlong ya ka nuko ke jing keren bat ke Washington nuduk blas dang ke jing herthma de ke US bat ke Israel ya ke Iran ka United States kadang penjur ya ke jing persyang ban ya dai ke duriau Hamas bat ban penbet ya ke jing lenti jong ki jahat kit penyang hak Pyrthei ka ba ke jing khun jong ka United States persya ya ke Iran kadang ya syakmat hak ba ke White House kalau ong bagi jing terekam kilong banyada ya lenti penmi boarding ki bukongsan bah na kebenta kaya kot jong ke Pyrthei karbaga jing ken art ha West Asia kadang jur ke Iran kelapen bena bakan ombo kendon iki jahat ki bedai jong ki prat liri ki bedon ke jing ade parlok kinthop ya ke India daga ba ailat bikinnya lingba ke duriau Hamas ke bukongsan bah hadi mula perking bah ya karung kami jong ki wepat ki jahat kit mar na ki wepat kiri minta ke United States kan hab banyak kun persya yaki arli ki nuklear ke China bat ke Russia lagu Under Secretary for Arms Control and International Security Thomas D. Nano habakaran siginang tauan ha ke ying darbar Kim Jong-un ubelong noilam ke North Korea ulah pediang buram yu Presiden Jong ke Belarus Alexander Lukashenko
hanong ba Pyongyang haka jenik jungo kebeningkong Jong U yaka North Korea ang Khubor jong Jylla Pyrthei Khubor jong ke North Korea haka sengi pale. Presiden ke South Korea uli jamong haka sengi pale ula kintu kinong shong jong kari penitrelang haka jing persang pan penduna yaka umpanyang nama ke jing ket ahat kepadang yai biteng Middle East kabel penthot ru yaka yo kahat haka Pyrthei. Unam ding blasiat nak di Iran ulayat lad nak air defense system jong ke Israel padahap hakanong ba di mano hajan kepadon ya ke jakashna nuklear bat ke rektor bekongsan jong ke Israel laong ke kan TV jong ke sarkar. Om duna kat pradli met yap loyok bansei di mekuwe ke bos ke bekit dagi pongot kina le jinglej kelangam hawa patma. Kedil ke jaha ke sengi pale kat baga ni ke bos ke bemi nanong ba Dhaka jong ke Bangladesh kelatung kongpong syawa laong ke Khubor Nagathat Fire Services. Tigitu ke Khubor hakimat kimat dekat zanmit Khubor.